Machiwi Kamadaya Pawing. Manipur Assembly elections with ang BJP candidate list shock me higher. COVID-19 vaccination kapalungrada Jajo Ukrul Zonal Education Officer na Jajo Kamili Tangkhul katam now soklong na makamaya pong shock higher. Tangkhul katam now long imfal with President Tangkhul WS li kabang sang higher. Zingran so shot sang na long Jewish speaker ng sa higher. Lake ang thor. At the Tangkhul Express with Chungsangla Jajo ina pamidalay. Paubing may saay na nanangrumsa. Manipur Assembly elections with ang BJP candidates list shock me higher. 44 Ukrul Esili Somatai Shaiza 43 Punger Esili Hoppingson A Shimri 45 Chingai Esili MK Pressure Shimri Atom BJP ticket samang higher. BJP the Assembly seats hangturukli contest Sakawai constituency kajida with candidates aming shock me ser higher. Chief Minister N. Biren Singh Hengang constituency we aina contest Sapapamre, PWD Minister Thongam Biswajit Singh na Thongju we aina contest Sara, ticket Samgapangji let Pau Haukip Yumnam Kemjan Lazang Dalai. Manipur Congress Chiefs Sasalaga BJP Li Vazang Gahaya Govindas Konthaujam la BJP ticket Samgapangni Zanga. BJP na kabangkui kahai candidates na chili retired IAS officers kutum KH Raghumani Singh Yengkom Sujandra Singh kala Ningang Nungkang may zangdalay. Kala Shinaw candidates Soraizam Kebi Devi SS Olish Nemcha Kebjan atum zangdalay. State Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Singh na Imphal West with Urupok constituency na contest Sara. COVID-19 vaccination kapalungrada Jajo Ukrul Zonal Education Officer na Jajo Kamili Tangkhul katam now saklong na makamaya pong shock higher. Zonal Education wishong ay na chitada COVID-19 ari kapalungrada kahangji. Supreme Court ay na Manipur High Court na vaccination voluntary ay na virada tag highly magusure na da TKS na pong shock. Ukrul Times with Pauli Sambanga. Zingum Thada Panga Kagahai Pinkala Ava Ping na vaccination kap kawai Ningachang aina Kamachuk Milu da TKS na kaposai ka ariji kapalungra da shorkar na kaperchli mamayama na da Tangkhul katam now sak long way office chong aina Tharkami Mia. COVID ariga kapchi ijicha winning aina viranu da sak long jina hang sanga. Districtly laida claiping na COVID-19 kangag otsak check chinglak aina shungaroklu kala yarishang we health safety we wang precautions ka kakhilo da TKS na ruchum now ping ni hangjipuna. Tangkhul katam now long imfal with President Tangkhul WS li kapang sang haira. Zingran so shot sang na long jiwi speaker ng sa haira. Ajon tang Tangkhul Avenue li kalay TKLI office li long jiwi buyer li sworn in ceremony kwikada minganing kanichi Chili kapang kasang na. Rani Chili Union Tangkhul Baptist Churches Imphal with Chairman, Imphal Tangkhul Shinaulong TKLI with Advisory Board members ay na TKLI Tribunal with Mangali President ay na Speaker Otpam Jisin Hair. Yarisan wivang kapha kwira kawai ninggachang ay na saran ot ngarut kwingaroglu da TKLI President jina our Executive Council kasatsanga. BJP with candidate list Honjingjing lay saya kala ayal list shock me high tili maringapa kai kana protest sahir. Ticket masam kabang BJP intending candidates ping we kagatom now ping kai kana party chi we pilan kala posters tota da maringapa hong shock high. Sagolban Assembly constituency with Takalambam lay kaili protester ping jina. BJP office mangali pilan posters lyric va tota chitheya. Atum na Tidim Road lila Pam Kham da Shongfuji Kashinaga block Sami Hawa. Chile Gazang protester Akana Kahang Congress family politics saya da Chile Makamaya BJP na Chi Horzak Sadale. Razang da Ternawli ticket milaga Shakchang da Otsag hyping diva Yang Kakaihi Arab Bharatiya Janata Party Lila family politics Zatna Haira da protest Kasa China Hanga. Kakching Assembly constituency Wag Yengkom Shurdan Rally BJP ticket Mihauda M Ramesh Warwi Kagatom Nauping na BJP we pilan posters tota da protest Sahir.
Kakching AC li BJP maling sak limrada protest kasanaw pingchina hanga. Wangkem SC Shong Jika Yumnam Nabajandra Singh ni ticket ming hai tili ex-minister Dr. Nimaijan Luwangla BJP li mazang limra kajihi awi Facebook post li kapiya. Congress with candidate list chili sitting MLAs kutum Wangkai SCW Yumkam Irabot Kakching SCW M Rameshwar Kala Moirang SCWP Sarajandra Atumni party ticket mamithura. Veteran Congress leader Khuraijam Ratan Kumar Singh party we aina resign sahir. Ratan Kumar hi Khurai seat we van campaign zadrag sana. Other Congress we aina shock hai hi Ali party ticket makami we vang na da hang. Ragra election li contest sakvai Ratan Kumar National Party akali vazangra da layachi. Ratan Kumar Manipur Pradesh Congress Committee aina resign sak hai aina Khurai Block Congress Committee la malaylu thura. Khurai BCC wiki functionary akana pauji mishok da kahang atumda Congress wivang otpang da sai da khachi party na mathai mi thuwa da hang. Mibaji la party we aina resign saga haina chia. Itum da paning ong bai ga state election wivang CPI CPIM Revolutionary Socialist Party Janata Dal as kala forward block li ngashikwi da Congress da pre-poll alliance hem haira. MPCC President N. Loken Singh na kahang alliance sem haukada Khurai li contest sagi kaji CPI candidate li kaman candidate sada Congress na katomra kaji hi phongshaka la Kakching seat wivang la friendly contest sara da hang haina. BJP we candidate list shock thang party we intending candidate Thangjam Arun Kumar resign sahira. Arun Kumar resignation state BJP President Li Kapi Khawali kahang Ragra State Assembly election li BJP wivang aot masar luimara. Chita da sada Bharatiya Janata Party we primary membership we aina resign sahogada hang. Thangjam Arun Kumar 15 Wangkai SC we aina nganingka da laigasana. Ali BJP kathana ping na ticket makamiwi maringa phala chiaka mahang khimana. BJP kathana ping chinala atum we party we phakvai ningrin ngaran ngayai sada atum na chiwi atishura twitter kadada leira da BJP we aina shogahaya Arun Kumar na hang. Arun Kumar na paume ping de kahang a national party li wazang bapamra kala chiwi wang la chan ngazek lay haira chia. Ka national party Kajipali wazang dikla mahang mana. Arun Kumar ni independent aina nganingra kajila malay mana chia. Ka 2022 election li awi kagatoma pingwi kangajon zangda mai kaya sambang kawai sara kajihi hang. Itumda thay bai kaja ajon thang gupthang la. BJP we aspiring candidates Laurembam Sanjoy Singh NPP li wazang haina. Sanjoy li welcome sak with the NPP National Vice President kala Deputy Minister Y Joy Kumar Singh na kahang BJP na ticket mami kamarao aspiring candidate kate NPP li zangida laydalay. Prime Minister Narendra Modi na man ki baat li kahang corruption paisa gazahi malaying sak phalong marachi hire. Aya Mahatma Gandhi wikati zimik shaw paningong da Modi na Gandhi li kaya kashila phong shoka. Yari na shim koling so the National War Memorial vayang lu chiwi aina inspiration sa mangrada PM na kasat sanga. Azadi ka Amrit Mahotsav wi rane aga sada kanutot crore aga kadana atumi man ke baad India na freedom fighters pingli katada paningong na yikhala ka chiwi maramli PM li postcards aina Jehovah yada hang. PM Modi na gahang India na COVID-19 panglak ay na ngusong dalay. Kala pre-now siya na 4.5 crore na COVID vaccine jikap kuy hayra. Zingum tarada panga ay na tarada jishat wi alungli kalay kanuitot 60% shikana RG kap kuy hayra da PM na rani chili hangsanga. Padma Awards wi maram rijum now ping na pa kuy lo kajihila PM na kasat sanga. Icham chamla kai richum now ping we exceptional stories itamli inspire kasa kai khali Padma Awards mi haira richum now ping na atumi maram lila ka pa khuilu da PM Modi na hangsanga.
State na Martyrs Day mayon da Mahatma Gandhi li phaning ung haira. India we apam ga dadai dali Mahatma Gandhi with 74th death anniversary thang. Shahid Diwas mayon da Governor La Ganesa na thanda Gandhi Memorial Hall Imphali. Khalai Mahatma Gandhi with statue li wanrui va haimi da khayagashi va phongshok haira. Chief Minister N. Biren Singh, Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar Singh, Education Minister S. Rajan Singh, and Indrajit Singh, MLA Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar, DGP P. Dongjel Kala, DOP Civil and Police Officials Ping the Vaya. Mawan Saga hire Freedom Fighters Ping the Paning Kong Sada Atom the Minute Kani Chingri High Atom Mayon Me. Chief Minister N. Biren Singh na Gandhi wi Mirin Karajan Paning Ong the Hang. Mahatma Gandhi mirin kala anashit kasang ideals peace kala non-violence hi arihon ngajay ngajaywa sada kala okthot atamli aina tangda resonate safaya Gandhi na haimi gahay je itum wivang inspiration ngasaya da birena tweet saya itum na thaybay gaja Mahatma Gandhi with death anniversary Mamayon rang laka ajahon tangjam Republic Day with bidding retreat Rani Narendra Modi na Kathan Shokar na Gandhi wi Ningjang Megap Kicha him Abide with me Makong Sakla Patriotic Hindi la Ai Mera Watan ge Lagonji Kong Sak How Christian hymn Abide with me hi Kum Kajida bidding retreat ceremony li Kong Kong Chigasana Laji Ngajay mi Gahai wi Ngasan Ngayela Shokhair Naga political issue wivang solution sambang kawai sadaklay maramli Nagaland Congress Agency na shokali kethhaira. Kajangkat katha kala chilaga Naga political issue with solution implement kasali shokarna again sayadap Nagaland Congress President Kate Hayri na hang. Solution implement sa kawai wivang in itum na India shokali press kasataran ma ka people's government lila kayak shi palungra gaji hi shokar nang han kaida thairina hang ka people's government kapi khaira Nagaland richum now na agreed position ji accept sada honor saira ka people's government implement masangai manada thairina hang Naga political chan exactly yari wi shit kasang Nagaland state shokar na hatni haira da Nagaland Congress kathana china hang State Shorkana solution Ningjang Aka agreed points chili mayada India Shorkana implement Sami Kawai Pogi Gachina da Thairina Hang. India li mikror aka langdana COVID dose ka kutumba kap khui haira. Union Health Ministry na gahang mi machine 1,16,18,975 li COVID-19 vaccine precautionary dose ka kutumba ji kap mi haira. India with immunization drive li COVID-19 ari kap kami dose 165 crore ka shunghaira chia. Aya thai ga khui report adhisure the state li COVID positive shaktam makada chiko samang li haira. Chili kamjong kala Ukrul district we aina shinirip sambanga. Aya aina ajontang we alung li COVID kagza mi katum tisang haira. State the active case tinga shamati apachiko kada laidale. State the positivity rate 16.4% aina laidale. Aya with this or report adhisure the Ukrul district li COVID positive mi akala masampang mana. Ari ming jansa that hegakui active case magada kani laidale chia. COVID second wave karahili Ukrul district li COVID positive sambanga hai tinga shachiko magada shini kashung haira. Ladluida acha we kamadaya paubing. Manipur Assembly elections wivang BJP candidate list shock me haira. COVID-19 vaccination kapalungrada ajahon Ukrul Zonal Education Officer na Jajo Kamili Tangkhul katam now soklong na makamaya pongshok haira. Tangkhul katam now long imphal with President Thanching WS li kabangsang haira. Zingran so shot sang na long jiwi speaker ng sa haira. Aji upau hena ng chang haira ng nadaklain tumzay korali so kami zimik shok ng sa sereno.